ya nk'uko umaze kubona ni Impanda Sport TV ngewe umva buri munsi ndi ari y'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ni El Clasico, umukino uzahuza ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya FC Barcelona. Ni umukino uzabera kuri Stade Spotify Copenhagen, ni stade y'ikipe ya FC Barcelona. Umukino uzatangira ku isaha y'isa 3. Tugiye kwiganirira ibintu bimaze iminsi bivugwa kuri Real Madrid, ariko kuri iyi El Clasico nanone ndagaruka nyibabwireho amateka amwe yahuje ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya FC Barcelona. N'amakipe ku munsi w'ejo ninde uzashiraho agahigo, ninde uzagakuraho muri El Clasico, byifashe bite? Nimba ari ubwa mbere rwose kwita channel, icyo ngusaba niki nuko wakanda subscribe, ubundi ukazajya ubonera amakuru ku gihe. Uwitwa Valverde yagize utya ashwana na Tchouaméni, iyo nkuru ndaza kuyigarukaho. Hari habanje Rudiger n'abandi bakinyi, iyo nkuru ndaza kuzigarukaho, ariko reka nze nihute nkoresha iminota mike cyane mvuge kuri iyi mikino ya Real Madrid n'ikipe ya FC Barcelona. Ku munsi w'ejo ikintu wamenya nuko ku munsi w'ejo umukino uzahuza ikipe ya FC Barcelona n'ikipe ya Real Madrid, igikombe cya championnat cya La Liga kizaba gihari. FC Barcelona irasabwa gukora iki kugira ngo izahite itwara cya gikombe, nabyo uraza kubimenya. Ariko ibyo ukwiye kumenya kuri El Clasico izaba ku munsi w'ejo, ikipe ya FC Barcelona ifite amanota agera kuri 88, ikipe ya Real Madrid ifite amanota 77, ikipe ya Villarreal ifite amanota 68, iri ku mwanya wa gatatu, igakurikirwa n'umwanya wa kane iriho ikipe ya Atletico Madrid. Bivuze ngo imikino isigaye irabarirwa ku mikino mike cyane, ku buryo ku munsi w'ejo ikipe ya FC Barcelona nk'uko nabibabwiye niramuka inganyije na Real Madrid, n'ikisabwa gusa izahita itahana igikombe. Mu gihe Real Madrid yaba itsinze FC Barcelona, ni ugutegeza mu mikino mike isigaye, ni imikino itatu ni isigaye, kuko kuri yo hagati na Real Madrid harimo amanota agera kuri 11 y'ikinyuranyo. FC Barcelona ifite amanota 88, Real Madrid ifite 77. Mu mikino itatu isigaye, impamvu ikipe FC Barcelona isabwa kwinganya gusa na Real Madrid bagataba igikombe, ni ukuvuga ko muri iyo mikino itatu isigaye n'ubundi ninganya ikagira 89, niyo iyo mikino yose isigaye Real Madrid yayitsinda nago yafata FC Barcelona. Icyo kintu kirasobanutse. Kuri El Clasico rero ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya FC Barcelona bimaze guhura inshuro 263. Ikipe ya Real Madrid yatsinze ikipe ya FC Barcelona inshuro 106, ikipe ya FC Barcelona itsinda ikipe ya Real Madrid inshuro 105. Bivuze ngo ku munsi w'ejo ushaka gusanga ikipe ya FC Barcelona iramutse itsinze Real baba banganyije inshuro batsindanye 106 kuri 106, banganyije imikino 52. Urumva ku munsi w'ejo hashobora kubaho andi mateka mashya hagati y'aya makipe yombi. Ngarutse ku nkuru y'imirwano iri muri Real Madrid, habanje Antonio Rudiger akubita umwe mu basaza bagize staff ya Real Madrid, ndetse yari yabanje gushwana n'ubita Carreras. Rudiger akubita Carreras. Nyuma y'ibyo ku munsi wo kuwa gatatu, wo bita Valverde bari mu myitozo yari ari gukina, uwo bita Tchouaméni amukubita tackle. Uwo bita Valverde avuga ko iyo tackle Tchouaméni yamuteye ari mbi cyane, kandi ko yari yabigambiriye. Uwitwa Tchouaméni avuga ati mbabarira, ntabwo byari ubushake. Ariko Valverde agira umujinya cyane, yanga kwihanganira Tchouaméni, bakomeza gukina bameze nkaho nyine bari guhigana. Umutoza Xabi Alonso amaze nago akiri Xabi, umutoza ni Arbeloa amaze kubibona ibyabaye, ahita afata umwanzuro ko Valverde ndetse na Tchouaméni ko bagomba kujya mu ikipe imwe. Ariko umujinya Valverde yari afite yaragutahanye. Noneho icyamusembuye nuko yageze hanze, iyo mirishwano yose yari yabaye bakiri mu myitozo abyumva mu binyamakuru, atekereza ko noneho ari Tchouaméni wagize ko yamukubise tackle, akabijyana no mu makuru. Ku munsi ukurikiyeho kuwa kane, uwitwa Valverde yaragarutse agifite wa mujinya, akubita uwo bita Tchouaméni tackle mbi cyane isubiyo yari yamukubise bwa mbere, kandi Tchouaméni yarazi ko byarangiye, ibintu by'imirwano byavuyeho. Nuko kugira umujinya ashwana na Valverde, bararwana, abantu barabakiza. Uwo yari umurwano wa mbere, abantu barabakiza. Bamaze kubakiza, uwo bita Valverde yakomeje kubwira Tchouaméni amagambo atari meza cyane. Noneho Tchouaméni yivuyemo icyo bita ingumi, yivamo icyo bita igipfusi, agikubita Valverde bivugwa ko yikubise hasi, agakubita umutwe hasi
ubundi akabura ubwenge. Ibaze ko ni El Clasico bita Valverde ntago azayibonekamo. Bavuga ko Valverde yahise agira ikibazo ku bwonko ku buryo azamara hanze ibyumweru 2 cyangwa se icyumweru n'igice kuko yagize ikibazo ku bwonko. Niyo mirwano imaze iminsi. Ikindi kintu cyabaye kuri Real Madrid rero kubijyanye na Kylian Mbappé, basohoye line-up cyangwa se afishe y'abakinnyi bazakina kuri El Clasico izaba ku munsi w'ejo. Abafana barenga miliyoni 30 bavuze ko Kylian Mbappé batakimushaka ko agomba gusohoka muri Real Madrid. Ni ibintu biri muri Real Madrid bo ubwabo bari gushwana, ariko amakuru mashya ukwiye kumenya nimba warakoze subscribe, nimba nari buri kuyikora. Subscribe ntabwo bayikora kabiri, uyikoraho rimwe, ni kuri iryo jambo ry'umutuku ibintu bikabirarangiye. Iki kibazo kugwana kw'abakinnyi bishingiye kuba umutoza abakinnyi batamwubaha. Icyo kintu ni icyambere. Umuyobozi perezida wa Real Madrid abona ko umuntu waza akemura ibyo bibazo byose by'imirwano ni umuntu mukuru, atari nka ba Xabi Alonso, atari ba Arbeloa. Aba akeneye umuntu ufite experience. Uwo muntu ni Jose Mourinho, umwaka utashobora kuza muri Real Madrid. Ayo ni amakuru mashya mbabwiye. So ku munsi w'ejo hari El Clasico, tuzaza tuyiganireho neza mu buryo bwimbitse. Nabashiriho amashusho ya Tchouaméni. Ni muri make aya mashusho niko agaragara imirwano ko yabo uburyo yaje kugenda. Ibaze ko nyuma yo gukubitwa na Tchouaméni, Valverde ntabwo ashobora kugenda, bamujyanye mu kagare, bamujyanye mu bitaro. So ibi bintu reka tubicumikira hanjye wumva ndi ari Rwanda Inimanda Sport TV. Reka tubonane ku munsi w'ejo, tuzagaruka dusesengura uwo mukino wa Real Madrid n'ikipe ya FC Barcelona.